Wai nō rei tiwi kia moko whiti atu I Waitangi nei ki tētahi o ngā hapori kōtata ara kia keri I whakarewa hia mai e te minita I ngā take mātauranga e Erica Stanford he kaupapa hou I te kura tuatahi o keri I te rānei. Hei tāna he kaupapa tēnei e tau whiro ai ngā hua mātauranga mō ngā tauira Māori. Nā, kei te tukuna e te kāwanatanga he rauemi aweko hou ki ngā kura torurau te kau o te motu. Kei roto katoa, enei o rauemi I te reo Māori, hei hāpai I te mōhiotanga me te māramatanga o ngā tauira Māori, ki te pāngarau me te pānui. Kei raro enei o rauemi hou I te maru o te marautanga o Aotearoa. Ko te ingoa o te rauemi pānui ko rangaranga reo ātā, ko te ingoa o te rauemi pāngarau ana ko Poutama pāngarau. E rua te kau mā whitu mano tauira Māori ka whai I enei rauemi, tuia ki ena ko te rauemi ārongo taringa e kia nei ko hihira we te oro, he mea ātahanga kia moata te akoanga ko hungahunga I ngā pūkenga pānui. New Zealand first and a world first, in that we are providing resources in Pangaru, which is mathematics, for all bilingual and kura kaupapa. In fact, any school around the country who wants to order these resources, and it's the first time that it's been done and we're extraordinarily proud of it. And we need to make sure that we are raising achievement and closing the equity gap, especially for our tamariki Māori. Hei tā Stanford, ko tā enei o rauemi hoki, he whakapūmau ake anō I te ngākau nui o te kāwanatanga ki te whakauru I ngā āputa mātauranga. Me te waihanga I tētahi pūnaha mātauranga e angi tū ai te katoa o ngā tauira, aha kua kōwai, aha kua nohea.